Nyandra. Nyandra pinaka may Glendale, Los Angeles. Matakalilay ti Kongo sa buwendo na miniti bibitu. Na matakalilay. Ising wakarumbuka. Karusang vulkaban ising ni bulo me. Bulindoy. Rung-rungot ako ng rakinikwa. Mir-mir to ko bale na uda. Sara bakus-kusut chiko na tamata na leta kakaka. Ang wala ng basin baka ni Vito ya. Ng basin, data lang basin ko. Lakot ko downtown LA, number 92. Totoo ko na bisin kao. Ndurta ko, baka nanumatok ka na nanangonan ni Belu Taki na Prime Minister Sambaleo Lesineng Garce watake na turanga na yawe ratsa kam si Samara sa baksamta ka na nunggu si tumbuda ka may biti doto ka na kambimbi na bitaw ni biti na beautification programs erando tube na bitaw ni keve. Dupak samta na tamban ni Sarbanua Ministry of Tourism do chiko na rito tamban na ecotourism okla niyan nung itokan ito rangan ni nung ito rangan taubo mera o rato manamalani nakakati ko na tamban ni ecotourism ngayon do sarangan rito nakakaka rito by time kinabali na beautification programs merba rin nakatake na by korokoro nang batiningon sala Will talaga kinabi koro bababalang Iyo. Kaya nung makina na bisin ka bakanggo totok. Nakana T2. Rerebe na kadina. Nabilo man ni tauni rock and rock. Gondo na balikan ko sa totokan din. Tok ko baka na nabubala na chale. Sa boy binaka sa tong palamika sa kami na kanimboy go so ngono do reda nga bango on bits lembiu no golaman ni motoka me ba boy binaka takatue mbula smeli mbula binaka bula emsale bula tako aminiasi rauto makan rano bulta ko boleh binaka barit tenganggo sa nakain na rin ninda nakaba na gondo na siyang tahu ni nganggo Glendale gondo na balikan lang go sa totokan din nandra pituto na nabisin ikaw bakanggo tonggo sa nang ganimbulu nagtumbal chunggo na boy binaka ni sini Kongo la Jasmine Oya buto mi bio na bosa na Jasmine sa kami la totok yan pinaka totok na sinkaw morning kapag na balikan na Frida kapag ni nga may kendo na una Glendale kapag na balikan na Frida na Mexican cuisine naranyo ka na Loma siya ka na talaga itumba dasar-saraman na nangon salang ko
Basta 8 na bitu na pana miniti. Kung ganda na basta nga liya sa kendo dila kata-kata menasinga sangay ba kami raramutali may nimbula Rosie Ranrokai Gabrieli Katamoto eta nimbolabu nimbula binaka au sasomay baka mataka Sera mo din na ni koro samba si kamay. Mimbita nga nanong gudoro po may takavaka ike. Sabi ko may sa listal chungo na nabono mula ko pina. Yan rin pinakamanasang buli po. Na bono may takya? Napakamili mo na department stores takya salah ko may rango sando ni may nabuno ni kana. Iya. Baka mo wala kata kami nabuno ni kana. Naka tako iyo nung tabale bata ka. Malebut ko na kumuning gereng-gere. Iya. Esa. Kau suka lewan ko basa tayo ng Disyembre na ba mundo ba karuman ng village ko kami amin akor. Mula na ita hindi late. Nakanada ka assignment, nakanapusota. Iya, pinakay masali na buli may nisilandi. Totokan din daririran na marami ni biti. Sasangat ko ng rabuli. Puli ta ba nga? Puli ta ba nga ang tatakaba totokay? Ang total lang basin ko. Glendale Beeline. Ngon salang ko na Harvard Street. Bataking ko na Brand Boulevard. May bayan na ito nga nabigyan mo ni. Mula na ka sa Fire Auckland, mula may Dubai, mula may Australia, mula may New Zealand. Gosok rambut nila ni Koro, Dr. Tisa, wabog tumay. Nimbula binaka. Saan din na? Binaka dilate. Iba kaong gate hindi rin kami na marama.
na buli na sasanga ni buli babi ni binakabiran nandi o timuni na non rabito ko ni ngo totoko ngondo na piano toka ngai tumba ngona nga obia me gitar kin na piano ngon dambe nga oba tingtak totoka so na the arts embula tak saranga sa ngolangan into tukuna embula tak saranga na kana marotak na pakatangi Merseni ke ulang serengo oni nanduin roke dan nalion kor ondo bina mo backup singa me somera lang cukai liu ang lang tungan di pamaloy mul dompula iya boleh nak me Los Angeles totokan din na so nakabango dari ni bulikin na sa hakati ko na neto fame na mosi fame nga son raw so nakabango na lida ka tuinikin na anda marata ka to na vivo ni kawango na wese ni kau teng to nga manu totok Dombol mengilandi orto me Dubai orto sa kaya kavi ngo kito sa katalo talchiko isra ndi bonu ainda tukina ngo sa min total ngo mengu coffee nga me soletu na kuko na matakani ko ngo na Museum of Neon Art totok Museum of Neon Art. Maramayano, Safaira, kakuni ba kong kitiyaw, ninayadon din na kangon. Arto kailan ko may token ni museum. Saya alin na piano, rin, ito kumaya. Sana makatakato, kichingolo po, sa tao makaw na piano ko. Hindi kalilito nga Rani biura rami na boot. Naka isa. Iya, bi pasar tak cungan ko. Glendale, Merseni. Sana binubuan ba ko mau sa tunggo. Arot sarang arto na size 0. O sana lang nga na serya, isa lang nga una, monilis talimay. Malo, Safaira. Klan niliw sar nam dos tole liw may Dubai. Gosong anak yan na songa stola lay, songa medala lay ro baka voltakin na tu. Ay, saban ni binakchukan bikem ni kede na itabi na ngarabi na signi kuwa. Bikem ni na sayan ramay. Bikem ni na sagay baka rumode. Lolom sartiyan di bali bikem ni. Morning. Masalah song tu, sarga baru dolan mai. Mana Main Street go Colorado Street. Teku meraya laksar kami na motorway. Ngoli sarike. Kongo na shortcut in the city.
nakabali mo na para rong umay. Andra ka do talitak ngo na public art. Totoka ni ramboroy binakatuna nonra. Nabuno indo da kambyak kinang na kanilibo-libo siya kambyak ang goha ko kila. Iya. To kina ini. Iya, saba mo din bikim ni. Nagiba ka din toka. Lolo mo may Los Angeles. Nakani mo de Ngilandi, mo de Dubai, mo de Viti,